Evo ljudi, ja sam si zaboravio trombonama jer sam spremio. Kaj? Trombocici? Jao, ti si ga trebao zeti. Evo, stvarno nam se san da smo sa Daliborom u njegovoj live emisiji bili, pa reci Dalibor neke za publiku koja nas prati na kanalu. Jao, šta da kažem? Neke one lijepe riječi o nama barem. Daj mi šape. Sci-fi je super. Ja sam jako veliki fan inače benda, da se sad ne šalimo. Ajmo ispočetka. Rez. Ja sam jako veliki fan ovih buraza na svih strane, na sve strane, ne znam niti govoriti. Očekujem dobre stvari od vas. Da. I dobro da sam ih sad ugostio još dok su, pa im poslije mogu spočitavati. Ja sjećate još, dok vas nisu zvali svi iz Europe, iz cijelog svijeta. Istina je to da dok je još Dalibor bio na Narodnom radiju, je on bio jedan od rijetkih koji nas je zvao dok smo pokušavali sa Oktoberletom se probiti. Tako da, hvala ti lijepo. A čuj, fan. To je to. To je to. Završili smo snimku, ispunila nam se želja da budemo kod Dalibora Petka u emisiji uživo i to se desilo. Ljudi, stvari koje ja govorim, ove GoPro se ispunjavaju. Tako da vam sad rekao, za tjedan dana bomo dobili 5.000 € svaki. Joj, daj molim.